这西班牙今年7月大选，不过这无任何政党的票声叫过半，所以联合政府嘛超袂好势。到今已经超过3个月啊，这联合政府拢做袂出来。这看守首相桑切斯为着要甲小党结合，就赦免流亡海外一个加泰隆尼亚分离主义的领袖，讲要甲赦免。不过这个决定嘛，互在野的人拢批评，连人民嘛上街头抗议。 示威民众又再拿大声喊声，并且向警方发射烟火，有人将路边的糞扫桶引倒。为了要避免情绪失去控制，警方手提着盾牌、警棍逮捕失去控制的民众。西班牙马德里的大路顶，几落成为极右派示威者聚集在首相桑切斯的办公室外口，抗议当局为了要延续执政权，特赦流亡海外的加泰隆尼亚分离主义领袖普伊格蒙特。 Protestar contra la amnistía que defiende Pedro Sánchez, porque creo que va en contra del Estado de Derecho y porque Cataluña es de todos los españoles. Ellos no tienen derecho a decidir sobre un territorio que no les pertenece. España es de todos los españoles. 因为在野的右派人民党9月27遭国失败，和西班牙政坛陷入僵局。看守首相桑切斯的中间偏左的工人社会党想要延续政权，就要甲小党结盟。这些监督的人士也遭受人民党的谴责，批评安尼是伫咧侮辱西班牙出卖国家的利益。 que demuestra que el Partido Socialista Obrero Español está cediendo a todas y cada una de las exigencias de los independentistas, que no han hecho ni una sola concesión, ni muestran el más mínimo arrepentimiento, ni deseo de reconducir la situación, sino más bien todo lo contrario. 2017年10月7日，加泰隆尼亚进行独立公投运动。 伫咧杀监督的几多位领袖，要互中央政府起诉。迄当阵的加泰隆尼亚自治政府主席普伊格蒙特为了要闪避审判，走到海外美国之马。不过，就算桑切斯摕到加泰独派政党的支持，也无代表西班牙政坛就能回归到平静。伫短期内国内左右派之间的逼损，只是愈来愈严重。 Com sabeu, avui el Partit Socialista i Junts per Catalunya han subscrit un acord marc on s'accepten les condicions per iniciar una negociació política en els termes que hem vingut reclamant i amb un objectiu compartit, que contribueixi a la resolució del conflicte històric entre Catalunya i Espanya. 就伫达成协议的同一天，马德里传出庆声，人民党的加泰隆尼亚地区前领袖维尔达·夸德拉斯随后伫闹区遭受人枪击，面着枪，紧急送到病院治疗。警方表示，2位枪手是骑一台奥多麦向伊开枪了后逃走。伫即马维尔达·夸德拉斯的情形也阁算稳定，警方也阁伫咧抓凶手。公司新闻郑伟林编译。